Hai hai hai, halo moms. Hari ini kita mau lunch di Convention moms. Walaupun cuaca mendung masih aja mau jalan nih. Terus juga di sini ramai banget moms di sini. Oh ya moms, di sini juga spot-spot fotonya keren-keren moms, bagus sekali. Nggak nyesel deh kesini. Menunya juga di sini moms, nggak terlalu mahal sih. Enak-enak juga makanan di sini mom. Hayu lah moms, kesini yuk. I didn't notice what I lost until all the lights were off. Udah dulu ya moms, sampai jumpa lagi di channel YouTube Reska selanjutnya. Bye bye moms.